Kurokire ndũgamano ceceni-inĩ ya borithi ya Kaptagat, Keyo South County-inĩ ya Uasin Gishu, thutha wa mũingĩ ũrĩa uma na marakara kũhobanĩria ceceni ĩno magĩkũĩra maabitha erĩ a borithi kũiya na gũthĩnja mahiũ mao. Marakara mao macokire kwĩhĩrĩria thutha wao kũingĩra ceceni ĩno na makora matigari ma nyama cia ng'ombe iria kũiyĩtwo. Niambia huko wapi? Nikaambia niko kwa nyumba. Hati kimbia ng'ombe imechinjwa hapa kwa polisi. Nikaambia nani amechinja? Hati wii wakora tu amechinja hapa. Simi nikakimbia tu kupiga nini ng'ombe yangu, kuangalia ni yangu. Na thutha wa kũremwo kũhoreria mũingĩ, maabitha a borithi macũngĩrĩirio kũhũthĩra rĩera rĩa kũruta maithori kũharagania mũingĩ rĩo kũhingĩte barabara ya Eldama Ravine gũthiĩ Eldoret makĩenda maabitha acio maikio ngono. Fanya kazi hii station tunafanyanga OCS, lakini kuna wakati tukikuja tunafanyanga usafi mpaka kwa nyumba. Na bila kusema uongo, kuna siku tulifanya usafi kwa nyumba na tukapata nyama na si kuwa najua nyama ya nini. Ukimaliza kazi unakatiwa nyama, unaenda nyumbani na unalipwa pesa yako. Sasa imekuwa zaidi ya miaka 5. Usiku wanachinja ng'ombe yetu badala ya kufanya patrol, badala ya kuangalia maneno ya pombe, badala ya kuangalia walivu. Kazi yao ni kufukuza na ng'ombe. Hao ndio walivu wenyewe. OCS wa gĩcigo gĩkĩ ona kũrĩ ũguo nĩekĩrĩte mũkonde gũikio ngono kwa maabitha acio erĩ, kũrĩa ningĩ orĩtie rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI kũhanyũkia ũthuthuria wĩgiĩ gĩko kĩa maabitha acio erĩ. We have to do professional. We have to do as per what we are supposed to do. We have to protect life and property. Cow is property. Bora ukuje kazi tu hii station. Ni lazima ukule nyama na jioni ukienda nyumbani unaenda na nyama. Unakatiwa nyama na unaenda naye. Sasa kama ni nyama ya raia imekuwa routine. Na tu kwa tunajua sababu sisi tunakuja tunatafuta pesa. Sisi ni hustlers. Hamwe noguo OCS ũyũ nĩaugĩte nĩ ndeto ya kĩeha kuona arĩa mehokeirwo wĩra wa kũgitĩra mũingĩ nĩo maramanyamaria, gũkũ akĩranĩra gũkinyanĩrio gwa kĩhoto. This way we will have found, everything to be in order. But now that, we can't run away from facts because the cow is there within the police yard. And it cannot be there without somebody bringing it there. Aikari ona kũrĩ ũguo nĩ makũmithĩtie gĩko gĩkĩ na kuga nĩ gũkoretwo na wagũku wa ũgitĩri matũũra-inĩ maya na thengia wa gũkorwo makĩhũra riboti mahinda kwa mahinda. Kile ni polisi wanachunga sisi, kumbe wanakula sisi tena. Na sisi ni jirani hapa ya hii polisi tena. Sio hata pesa, sio hata ng'ombe peke yake. Bangi, pombe. Wanakuwa na activities mingi ambayo ni illegal katika area hii. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.